حسينا وحسينا قتيلا وقتيلا حسينا وحسينا. amma irin zuciya da Allah subhanahu wata'ala ta dakewa da ya sa wa Saida Zainab a gaban shi wanda yake ganin ya gagarin duniya, Yazidu dan Muawiya, shi a lokacin yana ganin shi ne wanda in ya so a kashe ka a kashe, in ya so a raya ka a raya, da kisa kwance da mutuwa da rayuwa ya zama duk suna hannunsa. Amma a haka nan ta tashi a gaban wannan mal'unin da sauran mal'unan da suke dafa mishi baya, ta faɗi kunci, ta ci gaba da faɗin zaluncin da aka yi musu da kuma falalolin da iyalan gidan annabi suke da shi da haƙƙinsu da ya hau kan muminai, wanda da yawa wasu kwaɗayi na dukiya da tsoro ya hana su fita su taimakawa Imam Hussein. So Saida Zainab, kamar yadda a farko na faɗa, lallai ba mata ce wacce lokaci guda ko kuma wani baki ko kuma wani ɗan sani irin namu zai faɗi dukkan wani dakewa nata da juriya da abubuwan da suka faru da ita zai iya wadanda, sai dai dan abin da ya zo kawai sai a bayani a kan shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi wannan taron namu a matsayin karbabbe na lada da ɗan iya abin da za mu iya yi ko za mu iya bayarwa na gudunmawa da mu ba mu riski wancan zamanin ba na waƙen Karbala. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da ka ƙara wa shugaban mu sayyidin lafiya da tsawon kwana, mu kuma da muka tsallako muka taho nan, Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu daga cikin waɗanda duk daɗewar zamani da nisa da gida ya sa ba za mu ji tsoron koma cikin iyalan ko kuma cikin dangin. Ka tabbatar mana da wulayenmu ga jagora har zuwa ranar da za mu koma mu dora gaba a can ƙasar Najeriya. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Muhammad, Allah ta'ala ya saka da alkhairi ga waɗannan jawabai masu ma'ana masu kuma sosai. musibana illa ma kataba Allah lana. مصیبتی به ما وارد نمیشه مگه اینکه خدا نوشته این رو. خدا هم خیر رو در نظر میگیره. خدا ارحم الراحمینه. خدا از پدر و مادر به انسان مهربانتره. پس هیچ وقت نمیخواد ضرر به شما برسه. اگر ظاهرش سختی است و مصیبته، حضرت زینب سلام الله علیها چی فرمود؟ و ما رأیت الا جمیلا. زینب دروغ نمیگه، زینب مبالغه نمیکنه، واقعا میگه زیباست. چرا زیباست؟ چون شهادته. چرا زیباست؟ چون امام حسین در قتلگاه چی فرمود؟ الهی رزن به رضایک، راضیتاً مرضیه. بنده خوب اونجاییه که هم او راضی باشه هم خدا راضی باشه. رضایت خدا اتفاق افتاد، من خوشحالم، ولو اینکه عزیزانم به شهادت برسن. رضایت خدا مهمه. لذا میگه و ما رأیت الا جمیلا. ظاهرش کشته شدنه، ظاهرش اسارته، ظاهرش مصیبته، اما میفرماید ما رأیت الا جمیلا. لذا خدا میفرماید نگران مصیبت ها نباشید. نکته سوم که این سختی ها که گاهی مانع حضور انسان ها در جهاد میشه، خدا میگه ببینید در جهاد سختی ها برای طرفینه. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگه به شما یه سختی میرسه به اونا هم سختی میرسه. اگه شما کشته میدید اونا هم کشته میدن. اگه شما خونه هاتون خراب میشه اونا هم خونه هاشون خراب میشن. اما شما دو تا فرق دارید. دو تا فرق دارید. شما کشته میدید اونا هم کشته میدن. شما منازلتون خراب میشه اونا هم منازلشون خراب میشه. اما شما دو تا فرق دارید. خدا چی میفرماید؟ میفرماید به این کفار بگو
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدینا فتربصوا انا معكم متربصون. خدا میگه شما انتظار میکشید که ما کشته بشیم، ما هم انتظار میکشیم که شما کشته بشید، اما فرقش اینه ما اگه کشته بشیم شهیدیم احدى الحسنیینه، اما شما اگه کشته بشید یصیبکم الله بعذاب من عنده، شما دچار عذاب الهی میشید، ما به بهشت میریم. این یک فرق. در آیه دیگه میفرماید ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون. زینب السلام علیکی سیدا زینب دمی و روحی بداتی اجینا زینب السلام علیکی سیدا زینب دمی و روحی بداتی اجینا زینب السلام علیکی سیدا زینب السلام علیکی سیدا زینب دمی و روحی بداتی اجینا زینب روحی مبان ساگری کی اجینا زینب روحی مبان ساگری کی اجینا زینب السلام علیکی سیدا زینب دمی و روحی بداتی اجینا زینب السلام علیکی سیدا زینب دمی و روحی بداتی اجینا زینب ام المصائب لك بنت زینب ام المصائب لك بنت زینب دنجوریا دسیاورتی زینب الدین یا سامننچی سیورک زینب الدین یا سامننچی سیورک زینب السلام علیکی سیدا زینب دمی و روحی فداکی اجینا تاجیر مومن کمیکا زینب ga ali shugaban mayaka زینب حسنai ne zuwa ga ƙa'im je kanki zainab حسنai ne zuwa ga ƙa'im je kanki zainab assalamu alayki sayyida zainab dami wa ruhi bidaki kila zainab tun awafatin ma'aiki sayyida zainab tun awafatin ma'aiki sayyida zainab da dirarwa mahaifiyarki sayyida zainab da dirarwa mahaifiyarki sayyida zainab har zuwa ga karbala baki huta ba zainab har zuwa ga karbala baki huta ba zainab assalamu alayki sayyida zainab dami wa ruhi bidaki akida zainab yaziduna fadi da ismili la zainab yaziduna fadi da ismili la zainab ya kisa na rashin hankali la zainab ya kashe manya har da jinjiri la zainab mara'aina illa jamila fadin ki zainab mara'aina illa jamila fadin ki zainab assalamu alayki sayyida zainab dami wa ruhi fidaki akila zainab ya kai mu'mini ka koka ya zainab dirji dukkanin mu doka zainab wala an ce masu ke da hijabi na zainab wala an ce masu ke da hijabi na zainab assalamu alayki dami wa ruhi fidaki اللهم لا أن يزيدا اللهم لا أن يزيدا وشمر وبني زيادا وشمر وبني زيادا مع الذين هاتفوا حرمة زينب مع الذين هاتفوا السلام عليك سيدة زينب دمي وروحي إلهي سبي
ثبت أقدامنا يا إلهي ثبت أقدامنا وانصر زكزكي إمامنا وانصر زكزكي إمامنا وانصر زكزكي إمامنا وحسينا قتيلا وقتيلا حسينا